Urare mucemanio wa kwamukira aria marari Arugamiriri a kahinda a kiama kia Jubilee kaunti-ini ya Embu magithama kiama kia Jubilee na kuingira kiamaini gia PNU. Atatu acio ari hamwe na uria urari muikariri giti wa Jubilee kaunti-ini ya Embu Elias Kathiga, mwandiki munene Johnston Nyaga na uria urari muigi kigina John Ikothe riu mathamire kiama gia PNU na kuga mekunyita mbaru muhuraniri wa ugavana Embu kugerera kiama gia PNU kithinji kirago. Ndio watu waelewe ni kwa nini tumeamua kama watu waliochaguliwa wa Jubilee Embu County wahame wa join PNU ili tushikirie kithinji akuwe gavana. Atatu acio marauga mathamite Jubilee kumana na kiria mareta urugamiriri moru wa kiama kiu kuma wabici nene ya kiama kia Jubilee guku Nairobi. Imekuwa na uongozi mbaya, imekuwa ya cartels wachache ambao wako party headquarters, walichagua ofisi katika county na wakakataa kuipea mamlaka ya kufanya kazi ya kutafutia rais kura. Wakakuja wakafanya nominations kwa njia ambayo ilikuwa mbaya kabisa, kwa sababu hawakupea county branch offices mamlaka ya kufanya kazi ambayo wanapaswa kuwa wakifanya, kama kuuza chama na kuuza rais katika county. Kathiga uria ari guthuritwo gukorwo ari munini wa kithinji kirago kihitahitano-ini kia ugavana wa Embu augite ona thengia ya guthama Jubilee no meguthie na mbere gwethera President Uhuru Kenyatta kura kaunti-ini yo ya Embu. Tunachagua President Uhuru Kenyatta bila kuangalia ni Jubilee ama ni PNU ama ni chama gani. Akiamukira atatu acio kithinji kirago ni oritie muingi wa Embu kugathurana na ugi na matikanetikire kuhenererio. Mucanoke andu wetu ati mutigatuike mwe andu wa kuvenagirua kuvewa theremende mugetikira ta ciana. Kithinji oho augite ati kaunti ya Embu ndikoretwo ikirugamirirwo uria kwagirire, undu uria arauga ni utumite Embu itigwo na thutha mwena-ini wa uthii wa na mbere. Move kirathimo ni mwathani tondu guikia kura ni kirathimo giaku, ni kirathimo tondu kuria gutaikagua kura andu maravoya ngai turathime tuvote gukorwo twina democracy, tukorwo twina maundu maria murona ma kawaida na mbona mureteria ciringi. Riu kitahitano kia ugavana wa Embu kironeka giakiriirie makiria gatagati ka ateti atatu ni ugavana wa riu Martin Wambora uria uratetera giturwa kiu kugerera kiama kia Jubilee, Senator Lenny Kivuti uria urahuranira giturwa kia ugavana Embu kugerera kiama kia maendeleo chap na kithinji kirago wa kiama gia PNU. Maina wa Wairigi, Inooro TV.